Mafhungo Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Sele dza maluvhi dzine dza xelelwa nga maḓi dzi a vhaisala nahone dza fa. Fhedzi kha mbevha hu itea zwo fhambanaho na zwenezwo. Vhorasaintsi vho tumbula uri sele dza maluvhi a mbevha dzi a tshila dzi sina maḓi nahone dza engedzea nga tshivhalo. Izwi zwa anḓadzwa kha ngudo ntswa u bva Max Planck Institute of Animal Behavior ngei kha ḽa Germany. U ya nga vhorasaintsi, mawanwa avho a ḓo thusa kha u ḓa na nḓila dza khwine dza dzilafho ḽa vhulwadze ha vhuluvhi. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Current Biology. Kha bammbiri ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Earth's Future, vhasedzulusi vha ri ndi zwa ndeme u khwinisa nḓila ya u vumba vhumatshelo ha zwiko zwa maḓi. Vha ri zwi nga thusa kha tsireledzo ya maḓi kha tshifhinga tshiḓaho. Zwi tshe zwo ralo, vhasedzulusi vho bveledza gaidi ine ya ḓo shumiswa kha u vumba vhumatshelo ha maḓi. Bammbiri ya tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga mutshudeni wa PhD Frederick Murrow u bva Charles Darwin University ngei kha ḽa Australia. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Valrand Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.